نننی زمن سبق سورة النساء پنځمه سپاره آیت نمبر 91 خوانوالی تر آیت نمبر 94 پوری. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم زردے چی اوبمومی تاسو نور کسان چی ارادہ بکئی دا چی امن واخلی ستاسونا او امن واخلی دخپل قومنا كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها ہر کلچی واپس کریشی فتنی شرکتا ارکسو فیہا نسکور بکریشی باغی کی فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ پس کدی جدا نشستا سنا اوین غرزول تاسو تغاڑا او بند نکرل خپلا سنستاسو دزررنا فَخُذُوهُمْ وَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ نو انیوی دی لرا او قتل کئی دی لرا کم زائی کچی عمومی تاسو دی لرا وَأُولَئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا او دغا کسان گرزول دی منگ تاسو لرا پدائی باندی دلیل سرگن اخکارا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً او ندی پکار ہس یو مومن لرا دا چی قتل کی مومن مگر پخطایا سرا وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ او چاچ قتل کو مومن پخطایائی نو ازادول د غلام مومن دی او دیت پورس پارل شوی دی الى اهله الا ان يصدقوا او دیت پورس پارل شوی دی اهل دی مقتول تا مگر دا چی دی وارثان د مقتول مگر دا چی دی یعنی سوکو وارثان د مقتول خیراتو کی الا ان یصدقوا مگر دا چی وارثان د مقتول خیراتو کی فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ
نکو دا مقتول دا داس قومنا چی دشمن استاسو وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة او دا مقتول مومن نو ازادول دا غلام مومن دی وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق او کوي مقتول د داس قوم نا چې پمین ستاسو او پمین سدا غي کې وادوي فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة ندیت دے پرس پارل شوے اہل داغتا او ازادول دی د غلام مومن فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله پس چاچو نمند غلام نرو جینی والدی دومیاشت پر لپسی مہربانی داد طرف دا اللہ نا وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا او دے اللہ اوہ حکمت والا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا او چاچ قتل کے یو مومن قصداً وجد ایمان نسزاد دو جہنم دا ہمیشہ بوی پدی کی خالداً فیہا ہمیشہ بوی پدی کی وغضب اللہ علیہ ولعنہ وأعد له عذابا عظيما او غضب کر دے اللہ پد باندی او پلانت کرے دے دلرا او تیار کرے دے دلرا عذاب لوئی یا ایوہا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا اے ایمان والو کلک سفر کوئی تاسو پلارد اللہ کی فتبینوا نو لٹونا کوئی فتبینوا نو لٹونا کوئی ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا او موائی آغا چاہتا چوی غرزو لتا ستا ولا تقولوا لمن ألقى او تاسو موائی آغا چاہتا چوی غرزو لتا ستا غاڑا نفد اسلام لست مؤمنا نیت مومن تبتغون عرض الحیات الدنیا چلٹوئی تاسو سامان جوند دنیا فعند اللہ مغانم کثیرہ نو دا اللہ سرا غنیمتنا جدیر كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا دارنگی وی تاسو پخوان احسانو کا اللہ پتاسو باندی نو لٹن کوئی ان
इन्नल्लाह कान बिमा तअमलून खबीरा। यकीनन अल्लाह दे आग चिता सुई कवई खबरदार।